Ela. Hi. Hi, Maria. Ajde idemo za kafu samo za pakanje. Eno dolgo smo potrikamo. Budem da ovako da... Okej, ajde, uzmi kafu. Hajde ti mene. Kako se zatvara? Samo pritisneš ovdje, jel? Igi. Samo pritisni dugme ovdje. Da. Ne vidim ništa, čovječe. Drži. Čekaj, drži kafu. Curkica. Pa snimati dalje, čovječe. Znam. Ovdje, jel? Ne tu. Nego? Tu. Gde? To ovdje slikaš tu. Tu? Ne, gore. Tu? Tu.